Ebusian for me, Mamma Aqua Basumpo, about too much GH, entertainment strength, the Jume day, and when you go so, I will say, Munya Banana Ama, Obusia, and in a Dana Dano, trending issues, a bit to dry away my moon, and no enemy church, at the mammo option for any 18 for away city can say, so it was for they say a day, a man of the moment, one of the Japan, the Dharma, and Zema Baba, Bonte Palma to say, a bimusu and ye be a camp. Na ninya ejina ne expose a wo ye ene baby a pepper swap expose no agodum ebusafo enye news say eye prophet Nigel Gaisie say onu no ye the center of the expose a te say ensem a ebobo ba ponte efa no ene ne dwumedi a wodi ewo na safo mu no aye ensem pi ewo omanyi emu ahase no hono we Japan kasa ejine ja etwemu say eye prophet Nigel Gaisie no ye ka masem dia wo ye bi pa oda sofudie no Emma oka ekosi se oba invite ne sofo ketua amono so aba be kire na fa ewo ensem no emu odof ketua no so eba ya no so ebe share allegations no mu ekenya Emma no so eka se prophet Nigel Gaisie we onyame friend na wono so eto nche a Emma so afre no Emma ho dwuma de wo ye bi pa wo ye Emma ho adwuma na ebusafo just recently honorable esi nkonya no wo bobo Emma no echem to Emma te say wo ma ba eye prophet Nigel Gaisie na kwema nka wa pese nka wo pese wo no mo enye bibia entimi enwie na ebi mo ha wo motimi de omo de ono mo ye bibi no omo ye celebrities mo na so wo motimi embo mo din because ebi ma ba omo nim obi aba nenim eye honorable nenim abesre say honorable emfa ne din ense kakra Emma ne sign eye ne sugar daddy bia ze da wenya na te say wo hwe ne yi won pese ensense be bo aba na te say akwa confusion ebo wo muntem na we ena Ghana ha self-acclaimed queen of comedy or not there assemble no I find the feature of na no entumbi what is sem no so ewo links ewo nsem ni mu ono na sha se no de betu just say prophet Nigel Gaisie oni Nana Romeo na sente ono so agini din a trend Ghana sign eye dwumedi a wodi ewo Accra FM a woni eye artist bi te say when the share any kidi enya nsem man nam sunti what trend first of thing that betu just say Nana Romeo you on Nigel Gaisie ewo beef long standing beef ninya ejina oba bi so na oba no eye na Romeo no ne girlfriend efa ede eye allegations we ebetu dwa no kakra no so foketo a wo share eye Nigel Gaisie say dey omuntematete no ebe she mu Kenya say eye no krento do say say na e first thing aka no Nigel Gaisie ege ne mape no eko eye na Romeo eso ema ne girlfriend a woni ne ehhehye won krampo no eye prophet Nigel Gaisie efa no ere na amate say akoye asema aye na Romeo ya amate say dey woni Nigel Gaisie odifo Nigel Gaisie nante ebiem na o first thing eso ense no so epeja kon next level cry edina honorable ebobo ye o se bi wo ha wo mo no de wa ba abebo bi ashemu Kenya kire Emma ni edi ene bebi omo ene de ba ya wo mni eye prophet Nigel Gaisie edi empaso agro na e first nigga kan se mutumi se wono so ape eye ono ankasa na investigators a wonye omo ewo asori dan mu ankasa eye prophet Nigel Gaisie na asori oda no prophetic Ch0pped first nigga na investigators ono ankasa ape omo ewo asori ni mu omo na wodi omo edi se adwuma no na wa kire mu a kire se Emma no emu ba kokra eye ono ankasa mu na danfa the so na danfo no ka confiding in her say onim prophet Nigel Gaisie na yere ne kra ka ne onim se na subante o hia ne tema enka agro bi kra woni ne kunu no edi ye no enka woni ne endi sa agro no nti e first thing ga ebobo bodi no edi abobo ya betodwa ewo enim ha sei no mebo bi edi a kire ahwefo na ebiem so etiefo amama hu edi no o shase se Matilda bi sa Matilda no ele na danfa o confiding in ono e fashion thing ga catch ne se prophet Nigel Gaisie wonim ne yire nkone ne yire enya gita hundie bi dan kan prophet Nigel Gaisie krampo wan hwekra na nka oni ne eni agro bi akane no oni ne die na o pa tre se agro na Matilda no eni prophet Nigel Gaisie edi empaso agro eni bi ediem so oboreta bi edin na e chance so ebi edin ebemu bi ebiem so okoso ebo oba dia ne din edi mimi ene Nana akosua ene etese emma bi a wo keka wotu se wo muni aso asafo ma wo mo prophetic Ch0pped wa this moment asori ma wo nim de ekoso asori dem wa tese
womo so ti wo bia osofo prophet Nigel Gaisie ene womo edi empaso agro na we ena e first stega ede ensem we ebetu abonte bubo di na nkofo ga say ye obayi oba denden oba weni ase denden nti asem ye de ade amefo fi kire wo beka bi we so ebe mu sen emawo eye den ebe ye 170 first stega we de onabu kemenya ko nkro no na da room ode expose we eba ye krampo no onye wadanfo enye wa fe no ono nti eba ne se na ne ntem ode ato no ho se ode ka na wo so be fe bi na wo so fa bebi akopi bia be kan abeka nti first stega no eni ho kwan ti wo be ka ensem no ebi so ka se we de prophet Nigel Gaisie na power mienu etoso mienu ene ye body ama no se honorable Kennedy Japan se ne ba ene efa chastega ene prophet Nigel Gaisie bo hu amane pa e wo Ghana se omo mienu no mo de na omo no ato ne nsem a ene chese ne nsem ne nya ntin koda omo de omo so nsem a nye ne ene omo beto omo ekoso aye kosi se omo hu se ye bibi omo ye dru de omo nya nya na vie ansa na omo bejai nsem no emun na efa chastega so ankasa mu ode ne nsem no esi no o try challenge edima prophet Nigel Gaisie no yire a waware na wa hye ne kawa ese se ensem na wo kanom se enimu sa on the way the challenge keke no wo tro dia prophet Nigel Gaisie no yire no se won confronting ni kunu won mra ni nim no mbisa no se on cantem se ampa se emma no obodi no oye sure se oba no so nim omo no oni omukunu enikunu prophet Nigel Gaisie enim pa so hyiamu da ono prophet Nigel Gaisie no ompemu enka ne sa ewo ne yire no enim na ebusanfo yenho some of the comments Ghana for edi abetudra efa efo strategy ono so allegations any edin bobo odi abeka prophet Nigel Gaisie ne nsema kwasosesi a ewo o my Ghana emun we efi Oben Daniel say asembeba debi this our Ghana that we live in. It is only two people that is causing the country to stand where it is. Pastors and again politicians. Now that they are joined together, NDC pastors and NPP politicians, asembeba debi pa. Ono so won say see ade oman ye woyi the emma oman na ehwe asia ene asofo ene ebiem so no amanyofo wo mo da oman ano wo mo no mo bo oman Ghana ahwe asia because wo ka se wo ko nim wo ye adwumaden wo pia oman da ko nim abu wan hye kra wa kwemu ka na ne osofo wan hye wa kwemu ka na ne politician dia wo betwe wasan wo bedi wo tax alato obe ye obefa kwa bi so age wo sika efi unsem ye asofo no afa no nti esi ano wo mo ne oman no problem kese pa ekita oman Ghana we so if you Ralph Kwame JB ono so dia what about it. God bless you Afia for your good works. You know I love you on the supporting Afia Shastenga with my pa warrior my enken kai ebi ewo ha say we so efi Kennedy was saying you Afia Shastenga don't stand there and speak about prophet Nigel Gaisie as if you know him like the palm of your hand. Please, all those friends of yours, they are just like you. They are the ones tempting the church pastors because they are evil people just like you. Honestly, when you say a first nigga about Bontabeka say a man mu baku cry and a down for cry confirming same say or no a first thing on one casamum ne so ena for and what form no do mako and so you see say omo kwa temptation e ma so for so mehwe o ma so for no ahwe ase enu nti ne na ofo na mu no omo so ba say first thing na papa nti omo ena ye the problem asofo no ewo enye asofo no emo na problem ma eye ema no ye hwe Theophilus so e dia wode aba. So should we allow all these people to be working freely in the land just because we don't even have laws to stop them? Ono so ebisa say and they say Ghana has say emra ene eniwo say ebeku eti ankofobia omo cause distraction e wo man omo cause te say omo ma ense mebre ebeto da omo emra na eniwo na ebetima stop man na say dem pa na ekoso obia na ma obia ye de ope e wo man Ghana mu obia so ade ope no ka obia so ade ope no ye aso man mu bibie nu a esi obi pan from eye niam a wo ye no emra te say ka ema ye MC e wo man mu say adwin emuti no emro man ebipo eni ase obi aso adope ya no betina video kese bia so social media say onya credit ya no abandon no didina so no oka de ope no obi so gu obi hu fi obi a wo de ope obetimi aye e wo man nti emra no enhyemu enkenya na entia sa nyama we Patricia Amakin eso dia wo de about say
Mr. Ken, attack fake pastors with proof and evidence. So why are you complaining if you are not one? Also, Edia or can say, Honorable Kennedy Japan, what Babontin said, what Becassa Etia or Sophobia, what they who proves evidence, the pictures, videos, to Jack, and you say, first I think I have any information, think of for home, no wobo hundia, one fair who pictures entry. One more wobo di Matilda Rita dear Nekeka. One from pictures in Chenagana for you to wear some no can obodia. Will be a Ghana how come Matilda for when your crabina 1,000 womb. O carreta for when your crabina 5,000 crab womb. And nunti a dinner or bonde at Yajatum. Now so on fine who pictures Emna name prove it and Semna walk can wo any video no one him dear orca. It was a form aha enamede adrin treno ebesi one so dear wo to and wunyame pa and not to fatu dry our too much your comment section and mom references say that too much with my following our Instagram at too much _. Me din Edna ama owusa. Subscribe if you want subscribe ya na biem so like video we aha enamede ebesi ene nyame adman ye be say din shemu game makramu fitani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe